Works Minister Thongan Vishwajit Senapati District in Mau Get Humni Chuna Pangto Kadaba, Manipur Cherry Blossom Cum Flower Festival Nasi Auto Cray. Imphal Municipal Corporation and Tourism Department and the Marakta Yanabu Purakpataki, Sangai Festival the Kamlam IMC boycott Hando Cray. Laurok Matung Tabi Abamarumarang Sing Marilina Beloisang Sing na November Thas the Manung the Pangan Diohana, All Manipur Progressive Farmers Association Takshilakli. USA, England, Uruguay, Haiti, Galoina, India team, India team, B, Manipurna, Saruk Yatuna, Taranito is Super Manipur Polo International, Nasidagi Infal, Bapal Kanjibum, Hongdok Ray. Amasung Sangai Festival Kumaga Marilena, Chatagaba, Japan Lebaki, Yellow Masana, Sumo Wrestling event, Nasi, Chief Minister ng Kumbirin na Hongdok Ray. Ma'am Kurumjari Dom Nimbir Impact News ne Hausa Pungja Spau Maroi Pausing Miam Pijari. Works Minister Thongan Vishwajina Senapati District in Mau Get Pangtok Manipur Cherry Blossom Cum Flower Festival Ngasi Haudokre. Ahan Boyna Manipur Sangai Festival Gisharuga Moina Nimit Humni Chun Pangtok Flower Festival say Minister Vishwajit na PICD Minister L Deco MLA Paunum Broja number the MLA K Leshi Hogal Loinana Monolith Ki Maikumama Hangdok to Haudoki. Guessing Asina Cherry Pambigi Sarakea Taba Layamadi Insang Napika Udpa Madi Yuan Bana Nat Kyoiba Thorum Kia Pangtop Galoina Cherry Blossom Cum Flower Festival Asigi Harmanuminasigi Maruiba Thorum Singwaki Organizing Committee Manipur Cherry Blossom Cum Flower Festival Mau Getamadi Tourism Department Kusamnaduna Kumayasi November Kunmari Fauba Pangtokadori, Haudopuki Thoromda, Minister T.S. Bishwajina Haikibada, Cherry Blossom Festival say Mamang Sahida Strategic Chief Minister N. Virena, Manipur Sangai Festival Gisarukuma Oregon Hana Maugimiam the Tajab Kibane, Ngaside Festival say Sangai Festival Marueba Sarukamoina International Gitakta, Pangtok Libasina, State Government say committed oiba Miamgi government ni haiba mayek seng na takle minister na maka taraduna santi leitaba mafam da chakot po oithok loi khetnaba nungaina da kaya leiraga su wari sanaraga waroisin purang na bahona se kauthokpa amati ngakpiba tamsi haina minister na tiliba Miamgi pungning singsin ki Akoi masen nungsiba chanaba adu thajanaba aduga most importantly koi thajanaba haibse leiragadi punamak loinamak leigani haibse aigi asani aduna khwaigi lubasi thajabani thajabala itaba mafam da kari su leiroi nungsiba su leiroi amasu leiroi punamak leiroi thajan basi kamaina thajan andoino mamangda ngasi gi mistrust leiba mayam sina mayang lenga kan ta akoi gi leiraba gap se sum sauna leiramane ba adubu akoi anova government lakpadi go to the hill and that means bridging the gap among ourselves haidana akoi bridge tawna bo hono jari ba se sahi ani gi manungda peoples na pin da ba mayam leirangani ngang bada tawbang am da ba mayam leirangani hawjik soina ngang bada su asoi ba mayam su leirangani adubu yaringe akoi sumna chadana ba adu amaga ngakthok ngaksin tawga sabminaraga de akoi masin se protectively akoi punamak nungsi chanana Manipur sta awan ba mo porpada hena phagani haibasi ai achumba wakhanu egadra na khanjabani Manipur Sangai Festival Gisarkoma Oina Sangai Photo Festival 2018 Ngasinung Til Mahut Minister T.S. Sam Kumar Infali Kanglat Haudokre Photo Festival asda Manipur Ningthau Paling matam amasung British na India Khudum Chanchin Kharba matamda namkiba photo sing exhibit tawna ubu fanganki amade India ge atop state singi photo sing su ubu fangali Festival asida ubu fangalibu photo sing ayamba British Library dagi yam tangna fangbu photo collection ngakta ni hairi Festival ase Manipur Tourism Department gi miyang makada tayal filmer na sinduna November 16 fawba chathagani
फोटो फेस्टिवल से हौदोकपदा मणिपुर टूरिज्म की चेयरमैन डॉक्टर सापम रंजन सुसरुक याकिबगा लोइनना मिनिस्टर टी.एस. श्याम कुमार पाउमी सिंगदा फोंदोरकिबदा फोटो फेस्टिवल असिना मरम ओइरगा इपा इपु सिंगी होनब कनबा अमदे मणिपुर की दमक थवाई थाखिबसिंग नौहोंगन मियामदा निंगसिंग हंदुना साउखटप मणिपुर अमा ओहेननब होनबगी इथिल अमा सोइदना पीबा ngamgani hana फोंदोंनरखी अरीबा मतंग चना लोंचत लेमिनरीबा खुंदामिनरीबा तंगान तंगानबा कोई मणिपुर लेमिनरीबा ट्राइबल कया अमदे अतोप स्टेट की कोई उलैबा मयाम डिस्प्ले तौबसना कोइदा अनौबा इनोनमेंट हापा कांदा कोई हेना कोई थबक सुनिंगबा नोमनिंगबा अमदि इपाई पुसन तौबिना थबक थरो मयाम अरीबना कल्चर मयाम सिजो खला कांदा कोई इसाना इसाबो जातीय सिना कल्चर सक्ताना बि तंजामा पीबसे सिगिदमता इन हनिंगाइ थागल photography की importance even it can influence the government akoi gi positive direction chanana ba even akoi sigi education sectors da akoi yangmina matam du da government na kai kai steps lokot ki ge sugum gi sini akoi gi photo festival ji da akoi ngasi da akoi hudo I sangai gi as part amoina sigi da manipur gi praja pumnamak si akoi midyang tamina si yarina Sangai Festival saruk yab lakiba Myanmar gi Maitai Singh ngasi CFNPD Minister Karam Syam na taram na okhrei laibak adu khunda khraba Maitai Singh na Manipuri ki horak phamni khanduna lamdam masida lakwa sin horak hau khraba puwari ningsing na bagi achaw machakam oiri laibak adu khudong thiba ma laktuna lamdam adu gi Maitai Singh na state sida changjapam lorok matamda lainga kamade lamdam masigi miyamna मियाम की माइकई की थोंग लाउन हांगदुन लेरी हानसु मिनिस्टर ना फोंदोकी ngasi minister karam syam gi ponopam karamda ibudau nongsa ba sanglen da changlen ama yauna pangthoki ba thoram da minister na lamdamastigi tam lekhraba mirai bakta lekhrabasu nat ki phije chakcha amsung lon ngang na chatpana furabasibu miyam da sak tak pangam libane Myanmar leibakta maitai singasi यामदब फुरुप ओजरबसु इसागी आइडेंटिटी ngakna leiba adugi yaiphananaba honabana maram oiduna lamdamsigi miyamda thamliba thajaba manghandabata natana ikai khumnaba urpugi sang hengalakani hana fongdoraki nakalamramda kumai asi yawbalakiba Myanmar maitai singna fongdorakibada lamdamasdagi tamna khunda khrabasu haurakpham oiriba lamdamasigi londi mamutana khangninge lon khangning batana tana yelangoi de geleраklaba lamdamasigi harau kumai ira thongni singsu lamdamasigi miyamna makoida takpi tambirabade inat ngakna chatpada achawum mateng oigani haina phongdoraki loan si Burmese zati ga marakta loan si ngangna draga pauna ba moi gi Burmese gi loan phau ta kai sukai ba nei tawdo bo akhoi isha gi loan se si ju akhoi masen di ngangna ba darkar lai ngachi akhoi masen di marakta ngaktang do su phau na ba ngami se loan du gi ma pa na ne adana loan bu di kau thok ba phatti pije chacha lai ba bot sing se akhoi azana bi jab tawraga adi adumak ingbada Burmese ka mena na daga kana na su ma da pan ba bir ka da lai aduna akoi gi sanna lon chat ngam nai ingwa kaisi kai di magi jati gi magi dharma gi magi positive pitri se imungum na khanar ba matam ni pitri bi da lai ba jati amatna magi saktam kanjana ba honda ba kanda kana kuma matana maduda disturbance free bi ade mi fundamental right ni UN na ya ba ko ne tawadu bu mapam du lai daga lamdam gi praja gi ya kana ba taw bu se magi matam su ko da kau bi no Tourism Department Sindana Pangthokliba Manipur Sangai Festival ngasi nini suba numit ki oina hapta kangzi bungda mamang sai singa yengna matamda mi lakwa mat stall famba ki chang nemna lairi hiramasi ki matangda hapta kangzi bungda pangthokliba festival asida stall fam liba madi yengba lakliba singa impact news yengba lakliba miyoi singna impact news the fongdorakpota mamang sahi singa yengnaruba matamda hauzik fawbu gi oina de mi lakpa madi port sit pagi chang asi asuki matik nemle loinana ang ba stall ke amas lairi admapu mafamadu da semgat liba heritage park asina mahiru singda de asuki matik kana ba piri haina mahiru singi maikai de gi thamlakli
कोई मेन अखोई ऑब्जेक्टिव थे कोई मणिपुर लेयो मैमना मतमदुगी बैटल ऑफ इम्फाल है अचौबा इवेंट हमने अखोई हिस्ट्री दा अखोई नेशन बिल्डिंग हिस्ट्री दा मसीगी नॉलेज याम चौबा गैप हम लई मदुम तंग अखोइना मैम दा अखोइना कंट्रीब्यूट खरा तौबा याब्रा हाइबगी अखोइना चंगिन जरको मिशन नि लाइबा विजिटर गे हारगदी ममांग दना हेना लाखपगुम तौई संगाई फेस्टिवल जे अखोई वखल दे एट्रैक्शन हम जु पोई अदुगा सिदा हिस्ट्री की मरम दा थाइना की लान दा तौरम खोटबा लोइना म्यूजियम मसिदा थम्बजिना अखोई दा यामना नॉलेज बी हंदकी अरेंजमेंट जे यामदी फजबा यामदी मोंगदी याम तारगा नानबा कितंग वाटले हाइना ओपिनियन फोंदोफिरमे यामना अमरमदा हप्ता कंजेबुंगदा हांगलिब स्टॉल सिंग मनुंगदा ख्वाइदगी पुनिंग थौगप यारिब स्टॉल अमा ओइरिबा संगाई लाइब्रेरीना मियामदा टॉप टॉप खुदोल अमा तमले ई महिकोल ना हौदोकपा संगाई लाइब्रेरी के स्टॉल्स दा कनागुम मियोय सिंगना युमदा लेजब अरिबा लाइरिक कया पुरक्तुना डोनेशन तौनरी लोइनना लाइरिकती लेतबा लाइरिकी मथौ ताब सिंगदसु लाइरिकी मतेंग पांगबगी थबकसु हारिब स्टॉल असिना सथरी हाइना फोंदोरखी जुम सिजनदब लाइरिक अदो संगाई फेस्टिवल लाखपन नुमिचिदा लाइक पायरगा लाखपियो अदुगा डोनेट तौबियो अदुगा ngasi मालेमगी असिगुंबा यामना डिफोरेस्टेशन की एनवायरनमेंट कन्वर्ट सरुक याबियो लोइनना अखोगी तोंगान तोंगानबा अखोगी ऑर्गेनाइजेशन दा लेबिरिबा अदुगा तोंगान तोंगानबा प्रोफेशन दा लेबिरिबा इसा इसा युमदा लेबिबा सिजनदा लेबिबा लाइरिक सिंग मैगजीन सिंग कानाबा हिरम दा सिजनदा बगिदमक्ता अखोगी सिगी थौरांगी लोखचबने इम्फाल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन अमसुंग टूरिज्म डिपार्टमेंट अदिगी मरक्ता यानब पुरकपदगी संगाई फेस्टिवल थमलंबा आईएमसी की बॉयकॉट हंदोखरे मौसागुम संगाई फेस्टिवल पांगथोकपदा आईएमसी न लौदुन लाख थौदांग अहोंगबा अमत लेतना लौगनी हैना आईएमसी की मेयर एल लोकेश्वर न फोंदोखरे हिरमस्तिग मतंग आईएमसी की कॉन्फ्रेंस होल द पांगथोकपा पाउमी सिंग उनबा मदा एल लोकेश्वर न फोंदोरखिबदा टूरिज्म डिपार्टमेंट की डिप्यूटी डायरेक्टर याउना आईएमसी की कॉर्पोरेटर सिंगा वाखल तामिनरब तुंगदा फिरेब असि लौरखिबने कॉर्पोरेटर सिंगदा फेस्टिवल की इन्विटेशन कार्ड अमसुंग वेहिकल पास मतम चाना फंगन खिदबन मरम ओइरगा नाकल अनि की मरक्ता नुआइनदब खरा लैखिबने अदुब हौजिकति असिगुंबा थौदोक अमता मतुंगदा अमुकन थोक्तन नबा मदे असोइबा सिंग मेनखतनरगा अहोब अमता लैतन नबा होना मिनरगनि हाना फोंदोरखी मतंग चाना अखोगी इनवाइटेशन याहौदबा अदगी इनवाइटेशन कार्ड पीबदा वेहिकल पास यावरतबा अदुगुंबसिंगदु खितंग थेंदोक थेंजिन लैबदगी अखोई कॉर्पोरेटरसिंग द पेनदबदगी थोनिंगदबा थौदोक खरा थोखरे अदुबु हुजिक मदुगी अखोगी असोइबजिंगदु मेंखनरकांदा मदुगी हाना वारोंगनरम मयामदु लोइना कोकनरे न थमजनि संगाई फेस्टिवल ग मरी लेना इम्फाल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन न लौब रोल द करिगुम मखलमतगी अकाइब लहलोयना अइगी साइटगी थमजरी पाउमी सिंह उनाबद सरुक याखिब टूरिज्म डिपार्टमेंट की डिप्यूटी डायरेक्टर एम कापजित न फोंदोरखिबदा डिपार्टमेंट की माइकेदगी असोइब अमता लैतन नब अंगम थाक्ता होनकी अदुमपु कार्ड नंबदा खर थेंगतखिबना असुगुंबा नुआइतब थौदोगसे थोकिबने संगाई फेस्टिवल माइ पाकन पांगथोकन नब होनबदा आईएमसी के चौप थौदांग यावरिबने अमदे फेस्टिवल से पांगथोकन नब होनबदा डिपार्टमेंट की बजट कंस्ट्रेंट लैबना प्लान पॉलिसी फजरबसु इम्प्लीमेंट तौननब होनबदा थेंगथखिबने मखाताना असुगुंबा नुआइनदब अमता थोक्तनबा फीडबैकसिंग लौसिंदुना असोएंगाम यावदनबा होनरी हाइबो वाफम थमलखी गेस्ट लिस्ट यामना थेंगना फाइनलाइज तौरपा अमा अदुबु नुमिनिनी मंगजौननबदी अखोय गेस्ट लिस्ट फाइनलाइज तौरखी अदुगी मखादा प्रिंटिंग तौबदा मागी प्रिंटिंग की असोइबा मोइना मतम साना पिरक ngam प्रिंटिंग हाउस ना मदुदगी अयाम्बा थेंगदरखिबनी पोचे खोइना खंजबजो आईएमसी की अचौब रोल अमा लैस हाई फेस्टिवल सिनबदा तोप डिपार्टमेंट मरु ओरबा मयाम अमसु यावरि मखोय यावदना टूरिज्म डिपार्टमेंट खक्तना सिनबदी ओइदे अदना कोऑर्डिनेशन जे तौबनी थबकती याम चाव स्केल अमदा सिल्लेको बजट कंस्ट्रेंट्स लै सी मैम से फुलफिल तौरगा माइ पाकना ngasi टूरिज्म कमाइना चौखलनजिगे खलगा फोकस तौरगा प्लान से तौरगा सिनबनी
Status the Lady Below Sing da Laurok Matung Tabi Marang Sing Manipur Lenga Kamati Mari Loshang Sing na November Tha Sigaman the Pangan Bio Haina All Manipur Progressive Farmers Association at Fongdorakli Ngasi Manipur Press Club Tabang to keep a palm Missing Unaba Mipamata Association as President L. Dhanan Hai Handak Istedasida Low Singubi Matam Nong Nintina Tadabamade Matam Chan Harap Funkidam Madam Oiraga Low Nintina Mai Chumna Satre Masigi Madata Satlabasumai Chumna Maru Changna Pandaban Madam Oiraga Istedasida Handakichahi se Chaktang Matokatra Haibagi Chingnaba Laire Maramasina Laurok Matung the Tabia Murang Sing Atu Matam the PBU Habiwafam Tamlaki Lairaba Lomisingna, Satok, Toknaba Hotnabada, Ekoi, Ishingi, Asigumla problem, Yamna Labanina, MIG Makada, Shamkiba, RLIG, Skim Sing, Manipur, the Ladiba Sing Ashishu, Function, Hunbiduna, Lairaba Lomisingna, Potokbada, Hena, Nungaiba, Amadi, Yaipaba, Ohenanabatamta, Kumsi Sahi, Asida, Hogi Satok, Asupatik, Hantana Lakraba Asida, Nintangi, Matam Asida, Lomisingna, Kitang Hanjin, Jananabagi, Amadi, Lomi Miamda, Manipur, the Ladiba Mipum Kudim. Saba Watana, Mahut Shinbayaba, Robsing Ashe, PBU Haiba, Apamsi, Tanganjari. ILP demand Sangshiliba, Loop Kago, Mifamasi, JCLPS office, the Panto Cray, Mifamadun ILP bill, SN PBNaba, President Takshiluba Haina, Mifamaduna, Lemna Krahana, JCLPS Gicherolamada, Kangalakli. Government added college Maripulenga Kuibama Fungfaba College Sing ONBU Hydro Wakat Mipam Satakibaka December Tahek Haubaga Education Yugi Masaka Akan Mukongjang Sangchilagan Hadi Waikomani Girls College Taubal Eskula Women's College Nambol Southeast Manipur College Komla Thabi Amasung More College Morege Apunba for Government Added College Teachers Association Sinduna Waikomani Girls College Tongalda College Maria Sibu, Lenga Kimapung Fab College, Wahan Buhaidan Wakat Mipamadu, Chata Kibane. College Maria Sik Oza Sing staff, employee Kian Sarugyak Yaduna, College Sing Asibo, Mapung Fab College, Lengaki College, Wahan Buhana, Thab Placard Sing Sijinaki, Association to give President Wediba Irom Ganashamna, Lenga Namirai Biraba Edet College Maria Sigi. Madam Saba Wakat Kaya Lengang na Tabidre, Atu Matam the Lengan College Singasi Migan Changbi Yuhaina Tamlakli. None district Mafamada Laloluf Ani Maratanome Kapnabada Nation IMG Corporal Nihana Chinaba Muayam Sire Impact News Napamu Pauda Taudogonga Seupung Taranto Taramdaida District Aduki Kopum PS Taki Karomda Kilometer Anirom Chalagalaiba Kopum Lubang long the Tokibane Mafamada Lalolup ZUF Amadi Nation IM Chingnabani Marakta Nomayamade Latod Wom Chingmakaya Yauna Akan mamong da kapna bagi tawdo gado toki bani hari nomai kamna bagi tawdo gado the nation IM gi corporal oigen hana chingna ba missa kamal lai khidre hausi phabu gi oina de tangdang ba akupa pau phangba laitri Manipur University ni yumbu oiduna recent trends in business management and sustainable development haiba hiramda numit humni chumna chathagada international conference ma angasi Manipur Legislative Assembly gi speaker Yumnam Kemchan Haudokre conference ase Manipur Institute of Management Studies MIMS amasung Northeastern Management Association Niman Sinduna Manipur University gi centenary hall da Haudoki Conference aduga mari lehna Speaker Yumnam Kemchan Fongdor Kibada Government na Achobu Thaudang Lauraga Lebak Chaukhana ba mari lenaba lam kayada thabak tawriba individual sing amade entrepreneur khodimak amatoina punna hona minerabadi ahongba India ma soidana purpa ngamgani hana Fongdoki Thoramad Kumari Lena Manipur University ki Administrator Journal Sing High Organization Khodimakta Management Amagi Makada Tabak Tawa Haibasi Yamna Maru Oi Management Science ki Maramda Nintina Kang Hairaba Miyoi Singna Innovative Webo Wakalol Ke Aputukna Tabak Tawa Ngamgani Hana Fongdoki
Thorum adu mari lenana recent trends in business and management amasung recent trends in sustainable development haba lyric ani amasu release toki. Conference aduda India ki tongan ba state sing ki lakpa delegates sing khakta natana Germany, Switzerland, Thailand amade Bangladesh na chingba mapal leba ki delegates sing shu sarugyaki. For sustainable development and well management of business, we need a will of the government and of the individuals and entrepreneurship. So if this all both work together honestly with a will, I think India can be safe. We have to be quite active. We have to quantify things in the environmental sector, where the environmental economics becomes also quite important for us, and the environmental market. We are able to enforce and ask people who pollute, they should pay. If that happens, we are able to internalize the cost of pollution, and that helps in going towards sustainable development. People will not pollute. Safety of children in childcare institutions in Manipur have team da normal yobe state level conference ma ngasi chingmarong daleba High Court ki auditorium na pangthokre Juvenile Justice Committee, High Court of Manipur, Manipur State Legal Services Authority amade Social Welfare Department chinna pangthok ki thoramudda wangang leduna High Court ki Juvenile Justice Committee ki Chairman Justice K.S. Nobinna Juvenile Justice Ekpu Thabok oina onthokku matamda stakeholders singna kari awaba nanglibage kadai fobo implement tawrabage haibadu khangminnaba changi lairiba problem khodimak share tawraga solution puraknaba honamina sihana tilleba miyamda apul tawki ngasi ki tharmadada social worker government run orphanage observation center singi thawburoi sing amade government officials singna sarugyaki institutions in mana function tawrige hujiki ek the piriba provision ki medu expectation yongam mibra natra ngam tribra difficulty na karino government ki contribution natra no ki contribution adi try kari tawro fagade haido adu yamon khana bi ho sigi sida koi open discussion di mayam ni phanu ki damtani praja ki phanu ki damtani aduna kanama ki criticize to da bi wanate asingba akoi di biji akoi sai na han haje gi to akoi Manipur di idea the role leba ko je smai toli fani si toli fani tourism ja ko ni na kolani adom de dun leba sako tourism kari no tourism ja ko tourism kari no ang bi ja ko ne si child care product bi ngam business kari no have to fazana na ga kar practical ko sang ba ko je Matanga soida break emlozike break matungda state health society na sinduna state level healthy webby show competition ngasi lampel leba RD wing gi hold pang thokti bai paw amade Manipuram sung malem gi tongan ba I paw sing putun laksage impact news pu migeng tadu na lebiu break matung ma amon taram nokchari loina na bulletin sig makhatam paw sing miam de pijari National Health Mission Manipur ki miyang makada State Health Society na sinduna state level healthy webby show competition ngasi lampel leba RD wing gi hold pang thokre sahi asi ki oina tha taruk ta ki tarani thoi fabu de leba masa khwaidi gi baba tinjang kaijing da bangang gi mana Thawal district ki hairok ta gi L James na fangbangam kre tha tarani thoi de gi kunmari fabu de leba manana Churachandpur Mualkui de gi Kerputol Tosel na fangkibagalana tha kunmari dagi kuntra taruk phawgi manungda leiba angang singi manana Imphal West district ke Sagolwal nagi Soresham Sinthoi na fangbangam ki angang masa phaba changdam na ba se haukiba November 15 dagi kun faw pangthokiba newborn week kamari lenana Manipur ki district sing da pangthokuna district ki makok mathang tarab sing adu amuk hanang asi changdam naduna makok mathang taraba state ki oina khankhibani Masa fabagi ahan mana fanglaba singda lupalising mapan galoina na citation amamam yauna kudol tamki sangdam naba se maroina status sida infant mortality rate hanthan naba loina na pigliba angang singidamakta lawgadaba check-in thaurang amade tongan ba immunization amade vaccination sing matam chana mama paoiba singda khangan nabagi wakalol galoina na pangthokpani Masi mama oibising na hojek
मागी मचा सिंगना समाज दा चौबु ओइरबकान अफबा मखलगी मी ओइरबकांदा ममा मपा ओइबगी नुंगाइजबा मदु फावे पद हारिसी अंगांग सिंदुना चाखुलगा आम मतोंद सेमगे हाबिदि यादबा अन मखोंद होने सेमकपन नतदि यादबा हाबिताई अदुना मरमोदना अंगांग सिंग हौगते होना पियिंगेदगी अंगांग सिंग सेमबा दकालै मसे सुमदगी हेल्थ डिपार्टमेंट अमसुंग अखोई मिशन डायरेक्टोरेट अखोई खक्तगे दायित्व नतबा असेंबगीदी मसे अखोइने सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की कांगबुने अखोई मयाम पुलप अखोइना खुसमलबम चंगे Religia Health Insurance Co Limited की East Regional Business Head Agency Bimal Krishna Dhalna company sigi Imphal branch sama Nagama Paldanga se hangdokre Religia Hariba Health Insurance Company se Religia Enterprises Limited ki masama oina miyam gi haksel gilam the insurance pidib company amani maruina lanai company singi employees sing amadi individual customers sing da sahi amagi apik percent pam khara thianduna ana ek yaulk matamda sale tingdena company sigga mari lenaba hospital singda laying yabi khudong chab sing pidi ngasi Religia Health Insurance Co Limited ki Imphal branch hangdopuga mari lenana company sigi East Regional Business Head Agency Bimal Krishna Dal na founder ki bada company siga India da lebe tongan hospital listing nipan lomga mari thamduna company sigi insurance yawbagi card paiduna sale amata tingdana laying yabi khudong chaba piduna lakli fongdoki Loinana company sigi Imphal branch ki business development manager oriba Uttam Kumar Setrina Manipur gi oina housing pawda Sija Hospital Raj Medicity Iboyam Hospital Advanced Hospital amade Babina Diagnostics Center hariba company singa siga mari thamduna mafam singa sida insurance yawrub miyoi singna sale tingdana layeng yabagi khudong chaba phanglagani fongdoki Loinana makatana Manipur da laidaba hospital ayambaga mari thamnana basu hotnari haiba wafam thamlaki to give the better and appropriate health services to our clients and our partners also. We have almost 8,000 hospitals in Pan India which has been tied for the cashless. Even our reimbursement is very good, and if you are consider about our claim settlement ratio, it's almost something of 92%. Anaba I say okay input in MP deba. Ado in future the any naba khutpa ladi okay na saving kauriba amount of money is future ge anything chat pa se yam chat pa matam da mi se am warai na ko asina kai to ni asina alternative ama okay na kai benefit pi jo wane ba okay na health insurance lo ba taradi any hospital to ba cashless hoiba free hoiba mo khate am ngai ba ha tare basic adu gi damak ne okay na si house se this is the first okay gi company ni Religia Health na Manipur da physically full-fledged branch hoiba. So in future the so okay na khali se will give you good service to Manipur da laiba school singa manung da hanbo oina Imphalis ki Yaril Pata laiba Mega Manipur School da mahiroi singna Chinese lol tambi ba haukrei ngasi school se da pangtokpa Chinese lol tambi ba haudokpu ki thoram mari lenena school se ki internal auditor oriba tokchom jotin na hai school se ki oina mahiroi singda Southeast Asia gi maroi ba lol tambi ba hauner na ba pakhat pa thaurang gi manung chana ngasi Thauram masi pangthokpane masi maruina malem gi oina honglang liba awon ba made India gi against pollution lakpa sida Manipur gi harok liba harol singna Chinese lol khangba haiba haiba si yamna maru oiri harok liba mirol asina Chinese amadi atai lon singa sining thina khangba ngamlagade Imphal lamga lalol itik tawba amade mai masing tam chatpa matamna achawba kana ba phanglagani haiba wafam thamlaki Chinese language khangorabadi khudong chabse fangani in terms of karbar tawningba business tawningba natragana research tawningba natragana doctor butamningba hariba mayam se China da doctor tamcha daragadi chahi madi mogi language hanada madi bani noine sidagi Chinese language san khanga zakhragadi ada chahi mado matam save to godoini matam save to basi kan gaure paisa ju save to godori bani ada atu gumba yamna opportunity leiba adu makhali language ya koina tamagoro putaragadi akoi school se not only Chinese na natana atopa koi Thai language Myanmar language so koi half se hai na kanari bani
Nauria Pakanglakpa Assembly constituency ki banung deliver differently able persons singda masagi tolop ki kaithoktuna tha khuding ilpal sani ki senfam pension oina piragani hana assembly constituency asigi MLA Soibum Subhash Chandran Fongdokre Imphal West ki banung chanba Konjeng Lekai community hall da ngasi pangthokiba All Manipur Handicapped Persons Welfare Association gi mapan suba mapokumon thorum da wafam asi MLA Subhash Chandrana Fongdokibani Thoramada da thoyo mitung le noni saruk yaradu na mak na makata na fongdo kibada mi amoina polak pada soinai bahai basi kanana su oining banate soinai da bahai bagi ketna batham dana amatani hai bagi wakalol da laimina ba mathau tai hinglingai da nungsi chanana laimina ga da bane nungai ya fere hai dana asona na yeng da ba madi laimina ri basinga nungsi nana leiba ngamdrabadi nungai ba punsi mahing kauba yaroi loinana mi oina polaga asona na amade disabled singi mateng khara da oirabsu pangdraba misakadu khwaidagi tonba misakne maramaduna asona na amade disabled singbu matam pumbada nungaina loina gadabni haiba wafam thamlaki Mahiroi singda mapungoina sahi taranipan sudriba miyoi singda makoina khangmada tangai fadaba logi matang da khanganam gi pandamda kwa kaita laiba Delta Advanced School da dumugi oiba legal awareness program pangthokrai District Legal Services Authority Imphal West Chairab Court ki sponsorship makada Delta Advanced School na sindura masigi Mahiroi sangasigi Auditorium Hall the Pangtoki Thoramoda All Manipur Bar Association ex General Secretary Advocate B Supriya Devi Amasung High Court of Manipur Advocate B Prem Sharmana Matangshina Nalsa Children Friendly Legal Service to Children and Their Protection Scheme 2015 Amasung RTI Act 2015 and Socio Legal Literacy have topic singda resource person singoina wangangki Haukiba November Taratarukta West Bengal Ginetaji Subhash Chandra Bose Indoor Stadium the Pangtokiba All India Trinamool Congress ki National Council me from the party as Manipur State President Dr. S. Manauton Singh, Vice President Laishangtem Suresh Singh, General Secretary R.K. Mahavir Ramade, Mahila President R.K. Sarju Baladevi na Saruk Yaki Hari AITC की नेशनल चेयरपर्सन ममता बनर्जी ना मिफम मपु ओइदन पांगथोकिबा पार्टी एसिगी सही एसिगी ख्वाइदगी वांगबा मिफम मदुदा मणिपुर थेंगनरिबा ILP की इशू एजुकेशन सिस्टम थेंगनरिबा साइथेंग सिंह सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल अमदे मणिपुर की इंटीग्रिटी की वफम सिंह AITC की मणिपुर स्टेट की प्रेसिडेंट डॉक्टर एस मनाउतोन सिंह ना पुखतुना खंगन की हरी Banyan Repertory Theatre के आर्टिस्ट में ओइब खक नतना मणिपुर के थिएटर के लमदा साखोटन न बखोना बदा चौब थौदांग लोरंबा हिरम देवेन मनुंग मतम चादन लेखेदबदा थिएटर ग्रुप असगी आर्टिस्ट सिंगना अवाब फुंगदोकपगी मिफम मा थिएटर असगी कॉम्प्लेक्स ता पांगथोखरे है न लुबसगी चेरोल मदा खंगलकली ngase yok Imphal West District Police ASP की मियंग मखादा एडिशनल ASP ऑपरेशन कृष्ण तोमिन लुचिंग इम्फाल वेस्ट कमांडो की टीम ममना लांगोल हिल रेंज ता थीबहुम की थबक चथखरे थीबहुम की थबक अदुदा अफा अपुंदी अमत यावखिदे हरी
Guru Nanak Dev ki birth anniversary in Lakpada Governor Dr. Nazma Haptullah Manipur Miyamda Maru and Sikh lining Chatpat Singhi Mafamda Yapa Pausel Pirakli Guru Takpiramba Liklamamadi Paudak Singh Adunga Agna Chatuna Amata Webiki Wakalol Sagat Mineresi Hanaso Governor Gi Paugil Sidamakatarkli India lenga ki Beti Bachao Beti Parao scheme Makada Tawal District Hospital the Pokpon Pimacha Marida birth certificate sing P Bagalon and Akudol Port Kaya Tam Kre Ngasi Hospital to the Pokiba Nupi Masa Marigi Mama Singda Tawal District DC Chief Medical Officer District ICTS Program Officer Gapun Makambu Mana birth certificate Tamasung Kudol Port Singado Kusina Kibani Micro, Small and Medium Enterprises MSME Support and Outreach Campema Awang Posamum Punogi Community Hall Pangtokre Campa to SBI Regional Business Office na Sinur Pangtokibane Campa to the SBI Porompat Branch na Schematic Makada Loni Singda Loan Gisenfam Singshu Kushinaki Housing Asinom Sanabui Pauda, Taranito is Subab Manipur Polo International Nasidaki, Infal Mapal Kangji Bunda, Pangtok Hokre, Polo Tournament Sigingasi, Hogdoku Toramata, Manipur Chief Minister N. Viren, Yas Minister Let Pau Haukiv, Kontojam Assembly Constituency MLA Dr. S. Ranjan, Wangway Assembly Constituency MLA O Lukoyamade, ASBI Northeast Circle Gi, CGM Sunil Kumar Tondona Sarugyaki. Manipur ki nat ke thoroma su pangtok to na thoroma du da sarugyari ba miyo kya gi pung singsin ke ngasi polo international asigi ahan sana ki ba match adu da ahan boy na sarugya ki ba Uruguay polo team na United States of America polo team bu panjal ahumamada maiti ba piki match asida mai pa kraba Uruguay team gi sanaroi Alan Hundro Rafael Seco amasung Juan Fernandez na panjal amamam chan ki baglo na maiti hawraba United States of America polo team gi amatangarba panjal aduna Pedro Lara no chan mangam ki Manipur Horse Riding and Polo Association na sindur Imphal gi mapal kangji pung pangthol ba Polo International Tournament na sida United States of America England Uruguay Haiti galo na India team A and India team B Manipur na saruk yaduna maling mithak ta pangtho polo masana sida athoi ahen tanaga tori Sathariba Polo Tournament asigi hayeng sanagta baham match ta USA amadi India team A ga loinan anisuba match ta na England na masung India team B Manipur na lamba taunaga tori The polo camp in Manipur traversed through uncertainties of time by depending on royal patronage. Polo is one of the three forms of hockey played in Manipur. The Martin Temple atop a hill in Imphal East is dedicated to the god of horse, Ibudo Martin, horse on a winged pony. Beside this very ground where we have gathered today is the Mapal Kangji, the oldest living polo ground in the world. Chathariba Sangai Festival Kumaga Marilene Pangtokada Japan Lebaki Yelangway Masana Sumo Wrestling Event Ngasi Chief Minister Nangtum Biren Haudokre Malim Yate Lebak Singa Apaba Mari Tamnaba Lamdamasigi Sakot Hamata Natana Lamdamasigi Ina Kulaba Naki Masak Maral Sing Malem Sintuna Kangan with the Chow Mating Oigane Lamdamasida Aungta Pangtoki Drabasu Kumayashid Anawu Matil Hapningba Maram daki masana si githaurang si paikat panihana Chief Minister na Fongdoki Japan gi Yellow Masana si Salai Holdings Private Limited amasung tourism loisang na pun kusam na dunang asidagi lakliba tangtara mga foba Kumalampak Indoor Stadium da sa Tagadori Ngasigi Thoramada Athoy Mitung and Oikiba Chief Minister na Lamdam Sidapuna Kundamin Furup Kuntramanga Yum Sarol Utkadaba Permanent Heritage Site ama Matang Chahi Sangai Festival Nangan Saduna Kumayas Hiana Mapung Famu Nabahonagani Sericulture Gilamda Instead as Chaukat Nabagi Wakalola Japan Lupako Chamri Tadarak Lake Krabaso Instead as in a Mai Pagna Sataki Dabana Makatana Sil Tadar Kire Adumaku Thajaba asi amukana halaknaraba lengaga sinakan hona rihaba wafam thamlaki
lamdam asigi yelangoi dagi sagon adun laklaba thangta mugna abadi nat ki oiba jagoi se kya yauna pangthoki ba thorom aduda yas minister ledpa hawki na thorom pu oina saruk yakhi Sangai Festival mathang dadi koi heritage site kama permanent koi tribe intraga mari manga lei liba sigi kaibol namjau sanai gi birthplace to da permanent koi na sema kanga stall gumba kari gumba commercial koi na hala karoga su ta sen madu gi festival gi themes to di mapum da pudharaga ta usra ina kanna kona jadi Marisuba International Thangta Championship ngasidaki Kumalampak Multipurpose Indoorist Hall the Pangtok Hawkrei ngasi championship asigi hawdopui thoramada Manipur Legislative Assembly ge Speaker Y Kemshan championship asigi Chairman H Prem Kumar Nauria Pakang Lakpagi MLA S Subhash Chandra BMA ge President Dr Rajiv Ahuja amade Yas ki Joint Secretary KH Pramoda Devi galoinana lamdamasigi masak naibu miyoi kyana saruk yakhi ngasidagi tha asigi kunmari fawbu chathagadaba thangta championship asida India A sanaroi humpumanga India B sanaroi kulumdoi India C sanaroi nipan Nepal dagi sanaroi kulumdoi Bhutan dagi sanaroi mari loinana Bangladesh dagi sanaroi ani yauna puna nupa macha amadi nupi macha sanaroi cham kunmanga na magi kanglup singda sanagadaba masana singda adoi ahen tanagadori championship asigi hayeng makhataba match sing sanagani Shanghai Invitational Tennis Championship ngasidagi Lampel Patleba IDTA Tennis Complex na sana bhaukrai championship achi ngasi an masana ke ba sai kunthra manga mathaki men's singles ta Suraj na aiken bu point nipan ahum da anisu match na Zeten na A Prem point nipan ahum da maiti ba pi bangam ke ba loina na ahum chuba match na Bona na N Prem point nipan sino da maiti ba pi ki Sathariba Tennis Championship achi ngasi sana ke ba sai nipu manga mathaki men's singles ki ahan match ta Pradeep na Aldrin bu point nipan manga da anisuba match ta na Evol na Pratap point nipan sino da loina na ahum suba match ta na Romeo na Williams bu point nipan tareta maiti ba pi bangam na ki Manipur Tennis Association ki miyang makada Imphal District Tennis Association sinduna chathariba Invitational Tennis Championship asida chahi kunthra manga mathaki men's singles sai nipuma mathaki men's singles amadi doubles ka loina na sai yankhai manga mathaki men's doubles ki match singda akan bal lamba kya taunari hayeng makhata match sing sanagani Imphal ITF Senior Grade 4 Tennis Tournament ki final match sing hayeng sanan na basem sab loikrei ngasi tennis tournament si sai kunthra manga mathaki men's singles ki ahan semi final da Monty Delif na Zaidi bu point taruk amada anisuba semi final dana Setu Kanan na Zatin Kumar bu point taruk ahum da maiti bu pi ki bagalona sai nifuma mathaki men's singles ki ahan semi final da Thongbam Tulena Pawan Hatinda point taruk ahum amadi taruk ahum da loina ani suba semi final dana Kulwan Singh na Vijay Kumar point taruk ahum da maiti ba pi bangam na ki Sathariba Tennis Tournament asing ngasi sana ki pachai angkai mga mathaki men's singles ki ahan semi final da Ranjan Veri na Pawan Zain bu point taruk manga taret amasung taret manga da loina ani suba semi final dana Sarat Tak na Sanjay Kumaru point taruk sino da maiti ba pi bangam ki International Tennis Federation All India Tennis Association ani ge miyang makada Manipur Tennis Association sinduna Lampel Pataleba Officers Club ke tennis court chathariba tournament asigi hayeng ayuk tongan ba sahi singi final match sing sanaragani
State level men's open hockey championship ta SUYC uchekon khuno final changmangam khrei ngasi nungtil Kumalampak hockey stadium sana kiba men's open gi ani suba semi final da SUYC uchekon khuno gi sanaro en Dhanraj na match asigi tarani to ikontra tarok ni fumari madi yankai umdoi suba minute sing na panjal mari loinana TH Stephen SH Amujau P Rahul amasung L Dipuna match asigi manga taramapan yankai matoy madi yankai nipan suba minute sing da panjal amamam chanduna seo singjame wang ketri lekai bu panjal nipan amada baiti bu piram laga championship asigi final changmangam ki Manipur hockey gi miya makhara chathari state level men's open hockey championship asida nupa gi hockey team tare na saruk yaduna league match sing da akan belamba tauna ki thasi gi kulum do chatharak le hockey championship asigi third place ki match sanaragani Ahanba Oinam Charlie Memorial League Kam Knockout Kendra Wise Kang Tournament Kashamtrong Kendra Kangkut semi-final changkrei Singjamai Chinga Matak Lebe Singjamai ki Kang Chang dengan sesana ki tournament sigi Om Suba quarter final match da Kashamtrong Kendra Kangkut na Konthok jam Kendra Kangkut panjal taramadi tarani thoi da maiti pi bangam ki Oinam Romenama ki apok pagi ming kachaba Kang tournament sida Manipur ki tongan ma Kendra sing ni lak pa Kangkut tarahum dena group mari thong khai doktona league match sing da sarugya ki Manipur Kang Association gi miyang makhada Singjamai Kang Association sin chatareba tournament sig mari suba quarter final da Wangoi Kendra Kangkut amadi Namol Kendra Kangkut anina hayeng lamba tauna gadori Matang asada bulletin na si tension jadring yung mawin na headlines mo na pijari Works Minister Thongan Bishwaji na Senapati District ki Mau Get panamit humnichuk na pangtok kadaba Manipur Cherry Blossom Cum Flower Festival na si Hautokray. Imphal Municipal Corporation ng Tourism Department na di marakta yan ang bupurak padagi Sangay Festival na kamlam IMC boycott handokray. Laurok matung thaba yaba marumarang sing marilin na baloisang sing na November thas na manung da pangan biyo hana All Manipur Progressive Farmers Association taksilakli. USA, England, Uruguay, Haiti galoy na India team may amad India team B Manipur na saruk yado na tarani to isuba Manipur Polo International nga sidagi infal bapal kang jibog haudokray. Amasung Sangay Festival kumay gamarilen at sa tagadaba Japan leba ki yalangway masana sumo wrestling event nga si Chief Minister ng Pumumbirin na Hudokray.